Kataki to paspasi mai Miss Catering Professionals e seta whakaola he o whawhinau. To the great sun that keeps Tonga bright, to the rising moon that bears light at night, and to the stars that remain shining from the skies, as we gather together to celebrate Tonga and tourism, an island where my culture is my nation. Tourism, by its nature, generates important economic, social, political, and cultural effects on the society as a whole, thus playing an important role in the development of a nation. As a socio-economic activity, tourism represents by its content a role, a distinct domain of activity, a component of first importance for the economic and social life of a larger and larger number of countries in the world, including for our country. We need the investment of the whole in areas such as keeping our areas clean, appropriate use of resources, economical stamina, health awareness, and education, best described in a recent speech by our beloved king and ruler, King Tupou VI. My talent tonight directly explores this year's goal to keep Tonga Masani. Tunga moi le rei o tau kakai. Koe ako, ai hako tupu e whanua. Ia pehe, ki e tunga whai economica e whanua. Koe ia, i he whima o ke au sia, ai ngahi mga tuunga, ke solo vai ai ngahi pore koe ni. Aia, nau whilawe pe. Whima, ai nā e whakataha e whanua. O kamata pe, i he whawhoi tui tui, whakakolo, e pehe ki whanua whaalufu. He whunga se sia tei mini Miss Catering Professionals e seta whakaola he o whawhinau. Ai ako ni tāne ni tei koto whakatari e kuhika koia o Tonga Masani. Tau toko ni pe ki tau tō. I e whaunga, e toi whakafuafuane, o e mau mea toko ni. Mo tataha mo ui whakapoto-poto. Ngau i ki taki mamata, ke ua e ngata pe hono tālanga i, ka ke whakahokorewa ngahi ngau, ke whakalakalaka e. E lawa pe ke tau ngau e whakataha, ki ngahi ngau e whakakolo, e whilawe i tonu, o tuunga moi le rei, moi ako. Le rei ane, ke mao e mea tokoni whakaloto whanua, aia o whakatupu mo ui le rei, o e uhi, o tau ilo pe ki e whaunga o no tau hi, o whawhanga. Miss Catering Professionals e kama Stacey e tei mini. O ia, koe whatongi aia ki mo tolu e kakai, o tatau pe ki ka o whawhonga e kakai, pia mo kau no pe. Aia o whelare i tonu pe, mo e ngahi whie mau ko ia e tolu, ki mo ui le rei, ki he ako, kia pehe, e whakatupure kina, e tunga whakaekonomika o e whanua. O ku malamu pe ke masani a Tonga, o ka pau te tau ngau e whakataha, ke mo uilelei e kakai, a ko i hako tupu e whanua, mo langa i tu umu whakaekonomika. Paspasi mai Miss Catering Professionals e seta
Whakaola he o whinau koe ne whatata ia nā. Ai tonga masani. Very interesting, creative, interpretive dance depicting all the things that are important to keep Tonga beautiful.